Kakasi Student Union Employment Monitoring Cell hakakat kendai tarik kelalengkot hajar arpun rio. Kelalit banyak kendu yau chairman jangka MPSC halor ki jerwat ki badang sateng ki bampat syam lapan trekam ban wanra ya ka tungkam ka bakut hakajela hakabaka seng kaladep pensngau bat ki jingya ki baladep ban penlong bun sin. Habakran syikilat patai kubor hadin ke jingya kendu baru chairman ke MPSC. Usamla Ruben Najar Ulaong. Bahaka senam baladeb nak jingya ki jangka seng ka sorkar kaladeb bantung ya ka komiti ban pet ya kita ki mat jingdawa ki baladon ke jing penkela ban pentrekam hendrai kidang don patsa kat tu kat ni teli ki mat baka komiti kampat wanra. Nak kata kadau Ulaong kaseng sa shisin ka wanra biang syaka MPSC ban dawa ban pentrekam no mardor yaki mat jingdawa ki baladep ban wanra da ka komiti bar kaseng ka aipor shitayo yaki MPSC ban pentrekam no. Na kaliang ka Student Union ka Employment Monitoring Cell mentara sengi ngai un kendu sesisin yu chairman jong ka MPSC u ba dawai lam stang halor kikat tu kan himat jong ka MPSC kumba pilai ihi kisnam ki baladap na kaliang jong ka seng ni la bun ke jing ki banwan ra ya kata ka jing tungkam ka bakhut hapo lingba ka MPSC syaka jela Henry i kabasusi pat kalong ba hadin kat kejinghi kejungi hadin wangi labu ki dor khas ba pher ngila ai ki apo tli ki mat jing dawa kejungi kumnu membekelai ke MPSC ka sarkar khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet kita ki reforms ki jing kala ki bala ban wara hapo ka MPSC hadin kata pat hau arpo trik u jeliu macam senam arja arpusan kalau awan ra chief minister jong jela konrak sama ula batai kita ki reforms balawan limbaka balawan limbata komiti hot bun katuk ni ki kendon nak ke bakaseng kalau adawa kumba siteng niki kila adon hapo kata ka jingkela Andre kidang don sakatuk ni pat kimbaka MPSC ka pentrikam ka kata komiti ka pentrikam tinggi ngit ba sisin bakal ami kita ka report trikam na po ka na kaliang jung sarkar baka MPSC ka di ban pentrikam mardor ka henry ka ba ngusi pat kalong ba hadin katu kat ni benai bengiladep ngitip ba kat kita kimat trikam hadu menta ibiru kimpat pentrikam hadu mentaru ka pulong ni ba kat kendai trik Desember bangin wan ban kendu yu chairman ke MPSC ha tu kopor bangi wan kendu yu ni ngulingo bau sekretari barem Anish Marak udang don wala kalami kata ka transfer notice yung lasan benai du umpat mi na po MPSC kama pelong ni bangin aipor arpsa kunta bu di ban mi bat mar sebenarnya menakalang kaseng hi ulami no bat mental ayo sekretari da iwe pat hapo MPSC bat mental kasngi nakaliang jong kaseng iwan hani bangin dawa ya kata ka report bakal ami kata komiti kita kimat jingkala ki borok ki bala wanra baka MPSC ka di ban pentrikam mardor kita ki borok bat nakaliang kaseng ni aipor sitiu baka MPSC kan pentikana bakan pentrikam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng ngatrai ila syutat bangin chu yakren bangin chu samit dorkas mon kapor nilaya dakalenti ka babet nilaya dakajing yakren nilaya haka lenti ka badai ban kendu ban pasat jingmut ban le haka kat kum gila ban le ngila le hendai larangi i baki kum kita ki jingkala bala wan ra ka sarkar la ka MPC kamon ra TLC ka jingkala kan wan ling bakading bakasna kisamla ban up man kapor ngi kaju ka kita ki jingkundrum kendram bat ka bakam sungsi le hakini ki senam ki benai bala adab bangi baki examination le kidang kham long wo susu kidang kham snu susu menchua ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question te haka multiple choice question kalong no ba dapi dakadan san photli ki jingkli dapi de ar photli kamut pure ar marks dan menung bala ban le kumni kumtai rementa pat what dinam tekniki
kam grade C grade D ru ki wanra limba ka descriptive examination bali ki ko aban wara ka descriptive examination kalong ba ha descriptive examination ki pha tho da ka essay ba san pho marks menta undon u non correct menta da ka don ka manipulation uta non correct du I fish pho mark ne ar pho mark na lai pho mark num dan mala ban question wala ka ku du kan mala ban question kita ki baro ki kwa ban ri ni wanra ki policy ban kum no pun khu ki MPC ringai i pat hani ba MPC pat kawan ra ki la trikam kumnu ban la ban manipulate chuchu iki marking system te kita ke kata ka de ke bungin ai kran ba em dalele nginum hun nginum pedang ya kan ka jingre ni i ba ka we ka examination typist ba pelong jo head of the department ya bala dang sependa kini ki kliat benar bala dat na kare hubnai November di Desember dan bakla ni i ba kalongum ta ni la maham jur ba nang ni sakamat kimdi bandon kum kata ka descriptive examination nama descriptive examination kidita nam tak examinations ki bahe kum ki civil service ba ki technical post indi nam tak ki post bare ki wat la ka sarkar India ru hakida haki guidelines ki kala pen i ba banora ya ka jing shai ki examination ki di bande biling ba MCQ indi ni ka MPSC par hani ka wan ra descriptive ditang itaida ba ko ban manipulate ya ka result latnya kata kamdon ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni i ba ka advertisement ba ko ba pelat dan lakang MPSC ki ju pelat bit namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India ka di bandi domicile Meghalaya ni pet the people ya ki jilla ba pher hapo north east ne hapo ki state mainland India ru pin ibe ki advertisement ka state government ki kam jong state government ki ai take nam taki domicile tu te beli pat ngin anta ka citizen of India belingin ai la ki we ki bar jala bikin wan banyo apply banyo ban tap kam hani kamdi bon long kumta tingi na kalyang kajungi ngila ong ba em nang ni syakmat kani ke iki boro kadi ban sange kini advertisement balat nang ni syakmat kadi ban libit domicile Meghalaya lada kamlong kumta ngi na kalyang kaseng in persya jur halor kani ke benta wat na kalyang ju chairman ula pun sungo ba ula tho ya kata hal syaka sarkar ni ka sarkar kampat jubab habade bi tai benta tingni na kalyang kaseng ong ba lada kampat jubab lada kampat la ban penbet yakani hat nang ni syakmat empat di ban penmi advertisement kat pat la ban penbet yakani kam nomor kat kong jing stu ni idi i kami barat imdad bam di ba ban katakli ni ba syong ba shim kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar ka sarkar jong Meghalaya tika di ban ai kam ki breu chung ndi ban ai kam ki breu juki bi pan ita idi imat bingi la pun sungu ka baar kalong ba ni ai positive ba kidi ban pentrikam mi kita ki ka report trikam jong ka ni ka komiti habadi bi ka MPSC baru kita ki trikam kita ki belong ba ban pelat ki marks answer ki ka annual report ban declare ki assets and liabilities jong ki baru ki members jong MPSC ba ki batri hapo MPSC kita ki baru ki bodon ka report ka report jong ka MPSC kitu baru ki ban pentrikam no hapo shiteu lem kumta kaseng hapshim de ki senjam ki baham ya kajing penslam mo beli ki ko abon penslam nomor ba kim ko ya kata ka jingtung kam ka bakhut nomor ba jumta da ki kena ki lai i ka ma aksu jong ki kitip kan nu ki yo ka person interview kitip kan nu ki yo ka written examination de kan du am ka dak jingkeli kitip am nomor bunting ni ju i utu kena ubayo bah ka written examination person interview umyo ting i pat utu kena bom yo person interview pat utu uyo kam kadon ka manipulation bali kalian commission tiang pan pelat ji takima pi kima hapor ba kadai ka examination MCS ru kan nu ka jing ia jung ka ni habon bon yeng ban yaki hani madan kan sapen mi yaki marks hadi bakal apun mi marks ni ukena bom di hok ban tho examination uyo ban tho ukena bom di hok ban tho examination bot yo ban tho ti kita ki iki baka MPC ka gale ban buri takra kim kwa ban wanra ikini kimat jingkela ma da wanra ikini kimat jingkela katu kan ni ngamong baka kan khu chimi Henry katu ni benta kan wanra kata ka jingkela bat kan ya jahiti kan ya hati benta bakan katungkam tungjam kan long ka bakhu